Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achiar tu Silian Sangpuya Aizol Municipal Corporation in Thanhun Turatan Thale February ni som paruk ruat ani Board exam ma chhon tur Paul Somle som pani tan vo in atang khan zirna in hon tanani Prime Minister Narendra Modi chu new education policy chu technology thar discipline tamjok le thiamthil ma son na lam athlur bing ti asoi ram chunga COVID-19 trivei enkol damza chu zazela somko porok point pasari pariat ani Aizol Municipal Corporation in Thanhun Turatan Thale February ni som porok ruat ani in Thanhun tur hi Voin Khan Mizoram State Election Commission Chairman Pu Laima Chawza chu na puanga Election Commissioner in Puan Dan chuan Aizol Municipal Corporation in Thantura chu tumte tan Voina tanga ni somni pariat thleng Mingpek lu theni anga ni somni pakwa endik tur ni in February ni khat thleng in hnuk dog du de tan in hnu do phalsak ani anga in khan chu February ni som prok jingdar sari tanga tlaidar li thleng ani ang vote la de chu February ni som pare jingdar riat atanga chhiar tan ani anga in khan that ngai omani chuan February ni som pasaria ni tur ni in candidate symbol thelu hun nung beratan February ni ruat ani bok Aizol Municipal Corporation in Khan Kai Hnoi Zongzong te chu February ni somni pani ral ma zo felvek turati ani MC in Khan tura hian wat som pakwa omin chung zinga paruk wa number pathumna pariatna somna sompalina somparukna le sompakwa na te chu meichia tan zu abi kani a hen khana tura hian meiche voter noi khat sing khat sang sari za somko pangan oma mi pa voter noi khat sang khat zaruk samsari panga omin apum puin vote nei thei nuai ni sing khat sangret zare somsari an oma Election Commission of India ta EVM man ani ang hetianga State Election Commission in MC in Khan hun tura ponta ka wang hian model code of conduct chu heng in khanena huam turchin at hen ken ko ngalani MC in khana hian polling station omjong hi zahni somsari pali ani a local council service in khana zahni somni porok omin tunlai hrileng wangin polling station a mipui claim zo kanam thenan polling station somli pariat siam belani a polling station a voter tamna ber sangkhat ni turoro manani Election Commissioner chuan Mizoram Election Observer pani ruat to ani thu soin mipuin direct complaint an thelu thenan ro manani ati Election Commissioner chuan State Sarkar in SOP journalin som pasaria asia mangzul zuya in than kalpui ani donani ati bok Voin Khan Mizoram puma Paul som pani board exam ha chon turtan zirna in hontran ani tun thani som pareta sarkar chu abo zuin school hi hontran le ani Mizoram school ten khatte chuan voin lama school culture novin school antifaya hostel lu ten khatte ombokin school ten khat chuan karle thotan lama hontran an tum bokani Education Department Director Pu James Lorin chana chuan Mizoram sarkar in hun harsa tak ato meka wangin school session chu thakhatin an tol hnung to ti soin board exam turten school chu anlu phot tur thu soin adang te chu borok omdana zerin anlu tur thu soi School Education Director chuan COVID-19 laka school tin an him theinan composite school grant an pek chhuwa to thu soin naupang za ai tama cheng singa an pek thu le naupang za ai tlema cheng sing ni sanga an pek thu soi bok Pu James Larin chana chuan October tha SOP school tin te hna an pek to thu soin naupang te himna chu sarkarin angai poimo ber ani thu le nu le pa te hlau thon na te hrisel na lama ho tu te hlau thon na te po an hriat thiam thu soya naupang te an him theinan sarkarin thei to pachu ani atia Education Director chuan hostel lu turtan red test vector ani thu soim school tina COVID-19 vei lom polta se isolation room nei vectora hriatir an ni ti asoibok hostel hi lu ve vat hi apoi mo wangin hostel lu po kan phalsaka amaro chu red test kha an positive an ni lo kha apoi mo emema negative result nei te chu po chu darkar sompo paru chunga an test result kha a valid khamia kha negative result nei te kha hostel anon lu thei tina ni chu chu tuna hen khau taka ken ko angai ni hostel lu tu te tan ma ni theina a test center te kalin darkar somko le paru chunga an test kha anon kalpui thei ni Heti lai hian Health and Family Welfare Department chon thupek chu in sarkar dam do in le rapid antigen test na huna sample test man chu cheng zani ani to thu an soi Health and Family Welfare Minister Dr. Arlal Thanglenan vo in Khan Siha District Hospital hong
Dr. Aral thang le na chuan covid awangin khovela nuai somni chungin nunna chan to in India ram chung le mar chak bial nge apo mitam takin nun an chana Mizorama mi pakwa che nunna chan an oma pathian ma som ta ka ti tak zet le thanem ngai ta ka sarkar le mi pui tho ho na le zoram mi pui tong trai na wangani ati Mizoram Department sang sanga na thok tuin thada rem velo le ti tak tak tho ngai le damlo mangai na lain na le do theina ne na tho ngai department ani wangin chu tinga thoka mani nain peturin kal khom te cha ani Social Welfare Minister Dr. KB Chwabial to MLA ni bok point Hussein kum som ni zet an mang an na le an rol OMM building thar si haina nei ta chuan nukati ul zo katia hemi building thar nei tur akong thui le harsa paltlanga atak an mu chuan atilom tak zetani ti asoibok he district hospital building thar honta ki cheng noi sangkha zanga somko pani sing ni le sang ni senga sakani a administrative building le quarter atelbok Sports and Youth Services Minister Purobat Romoy Roy te suan marchak biela Professional Boxing Championship masaber chu Mars Khatira Aizola hoi hotumani ati Wayne Khan Office Chamber atol chung chanchin bomite komin he thuya shila World Boxing Council riat puin he Professional Boxing Championship bot se ani donati a WBC World Youth Title hi India rama chuna voi ni na chawni dona LPS Vision le Grassroots Boxing Promotion and Management tangko pa bo se turani a Mizoram State Sarkar point atulang zelin at hob don ti asoibok Sports Minister Purobat Romoy Roy te chuan Mizoram Sarkar in Sports Industry alo point awangim discipline sangshanga chaktakin malang zelani ti asoya Mizo thalai le infiem mi tan sports manga ezon na le sum don na het siam sakna sarkar chon thei top achu America Mizo boxer thatak tak professional boxer le khovel huwa po champion hial thei tura besei omte anonin lar chho zela sarkar point thei topin anma ani vor chho tumin tuna WBC Youth Title Championship a po Mizo boxer lorin sang atlaule Ghana boxer Eric Kwamte in nek chu alang sar turani ati India ram chung boxinga atlan san ve thei nan le box reka an mingalan phak nan he boxing in alnat om tura hian Mizo boxer te la poimo dona chu wangin mi mal le tol chung farm te point heta tel tur Mizo boxer thate hi sumu fai sponsor le thil danga chanpui thei turte ronpen chok turin sports minister chon angen ani he title in chuna hi kumtin Mizorama nei tumani don ti Swain Purobat Romoy Roy te chuan Mizo boxer te professional boxinga anlu theina kong ati olsam sot donani ati chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan new education policy chuan technology thar discipline tamjok le thiamthil masona lam atlurbing ti asoi voina Assama Tezpur University convocation amhan puina het huisin Prime Minister chuan New India thalai de chuan har satna chu huasen takin anma chon thule ram masona turin zirna chu apoimo thua soya Tezpur University chuan new education policy thil tum ti hotlin konga din mun poimo tak anlu nge yanga ti ya Modi chuan tuna ramin COVID-19 na domek na thalai te chu huasen tak le tumru na nen ramtan thokve turin sombok ani voin convocation hen Assam Chief Minister Sarbanan Sonowal point hu soin Assam Sarkar in startup te masona turin thei to pa chuat soya Tezpur University point zirbing na lama an tholok thu asoibok ani voina Tezpur University convocation a hian kum sangni somni chunga zirlai hlotling sangkhat zani sompure te hena degree lan ani ram chunga COVID-19 trivei enkol damza chu za zela somko poruk point pasari pariat ania darkar somni plikal chungin trivei mi singkhat sangriat enkol daman oma Union Health Ministry chan ram chunga trivei enkol dam to zong chu viable chakhat le nuai ni chuanga ni ti apuanga tundin huna trivei enkol mekhin nuai khat singriat sangre le zeruk somret paretan oma he za zela chutin pakhat point pasari pariat atling to ani heti lai hian darkar somni plikal chung vekin shikai mu chu thar singkhat sangli le zanga somni pangan oma ti hian shikai mu chu to zong hi viable chakhat nuai ruk sing ni le sanga antling to a mi za samruk pathumin an thi pui le a ti pui to zong hi nuai khat singa sangthum le somthum pani an om to a rampuma sample viable som pakot chuang test to ani voin thlengin COVID-19 vaccine hi mi nuai som singli sangthum le zanga somthum pali pek ani to a vaccine pek so ani changani ruk chungin healthcare worker maktadoi khat chuang vaccine hi pek ani to ani chanchin thar serti topnan atang pui Aizol Municipal Corporation in Khanhun turatan thale February ni som paruk ruat ani board exam hason tur polsom panitan voina tangkhan zina in hontran ani Prime Minister Narendra Modi chu new education policy chuan technology thar discipline tamjok le thiamthil mason lam athlur bing ti asoi
ram chunga COVID-19 rive enkol damza chu za zela somko prok point pasari pariat ani chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani